production presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma charipi obiazi obiani nido. Roman Father, Mo Mary adoma shauma Roman Father, the lion. So okay me enyama me intention say me open you said that now you say oh ba na obi o di ma betire debi amene nenam debi say ne oyema me na wo bom so bo debi o said that na me che say open you say me tia wo na so edi kan na tia me kan utia me na so say manka open you also obema ya chi nipa na tum na o couple de me che ne say utia me na so nyina say me manka ho asem na hyase manka ye ko na madwi film say oh po ani oboko hwe kakaduro na na wa so ne edi nkomo ka say ko hwe kakaduro say pa di ntina ne me ba me ho di ntina ka say me meja we di ntina ka say me meja we asem ya anti asem akra ya be kai ni ka wa kan na ne me ba say me meja we enti say me ba won ka say me ene wa hu a obi ankyerɛ so wo ne po na na say me ne nyefiri ade izo no Roma asofu nyina nyefiri me say me question ayo mate me jai mate Roman Father Gila yome bonameto Odagunote atia ume atia oyatuma detailed mali tonton na mini donta yema yadi etu tete ni donta ayoto ente wo Mo Mary atuma tawuma edani lote watia ume atia oyatuma detailed mali tonton na mini donta yema yadi etu tete ni donta ayoto ente wo Mo Mary Eladia tawuma eladina wote atia ume atia oyatuma detailed Mary tonto na minim vampire maya di boyete teni tente ayumi entewo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mama Kwaba Eda has a book one now. Manako you the father umu ya ha nyebon em say ubai na yenti mama Kwaba se baya se be ma wakwa basron Eight men ko temi sempa me de wana side baba be hwehwem ebra wodi me bedru hade no wodi me chini kroduem ha nyina ma all the sectors a ibia me hia won no ba menya ne ntie de our head one of the hospitals and I also saw one of the schools in Tenona woni oye mission house intino ma me de mepebel na ma san aba oni de edwuma ya konaba main member won de atoa me nti wa be oye me de me hia wona ye nyina ebeboa ni aka abom ni ya ye edwuma ma na ye fel na be tire we ni pe baasa na ekowen father enim gwanse ni sensema father Paul ediba en teachers wantimi engina no so wo connect village sem no de doso father na father Paul ni semna me beye wakika chem no se me kede meli kan ho asempa no father Paul ni timi azeno wodi ya do ampata wodi ya bro e wotu omu ate ete ye nyima du ate ete ye nam to a ye tale tatale ne taye ete omu tete ye wotu omu a na mo sa wa yeso ta na we read that on the one timintin ate o timin nye tu mani bi to on the water sister offended sister Louisa oh because mama men task ni de etumi fa obene yaw aten enyin san to no bone tai di aten aba ko na fon ni akono tantan no wotiri de na fada Paul na adwen ye adwuma adwuma pa ani tsemo Kenya no sido a esiso ani wojidi do ye Roman ni pa Roman ni de wonye
Etani ntamu die tanetie ne tetani ntambu ne ntitito. Me de na de bia ni ma adin ye metanta. Atani de be ni den. Utata ye hwan. Na me gidi what did your original? What did you sheda o ko school ni wi e na what do I you? Ete yin wo tun ni mu. Wonyi wo sum ni mu. Okay. Mama kan de ya ban ye nyina ye nkambu. Na anapa si yentum ye de bia mpa morning mass no. Ye mode mbomodin ana ye mra morning mass na ye nhye ye ma afofo na waka no wo so kondo. Na sum ni nsam page okrodum hade. Tada pa utama ukata mati atemte tada to a. Wati munto tiye. Midi munti ani beble. Wati munto data no diye. Uye wati munti ate ano te miti mi ni time wa hate. Ubeta mati atemate tada to. Ama na dia tum. Na dia wotuwa. To papa so. Mo tutu papa do. Mewo. Onye hwe mammo no wonzi nkomo aka no yembo ho ban. Na yembe giedin wo krodum hade. Ono abese na yebetuma reforming. Ema wa ye. Na me de wana sipi. Abibia wo hia bibia so mama so ante. Na yemo wonsanka. Ai. Me bayi wo mama ka me zinam entin bibia wo hia mbo bia so wo mama so ante. Anda nyema de nye te ye ngutite ni ata. Wos kenyina sa. Ata ya nye te ye to ma edie. Mu chirimpa. Ya metanse. Obetiminka. Ai. Many catkis na anam painful ameni wo hade me no bekasa. Ye be hira aba won sira bem. Ni abese oni ahwenyama wo behia. Ne dia ko oye asom panyifo so ho na yihumwa ebetum da abo. Ai. I don't want to see peace. We share in your answers. Roma fat. Gila yo me bonameto. Adoma charity obiazi. Obiani nido. Roma father. Roma father. Mo Mary. Adoma shauma. Adoma. Metsina hwehwe wo baabia me hu ena me hia brago no so mu se wo be school mu ha no na ha wa ba betena di ntina wa ba betena po de ne ha wo ka kire me pese me kurum na ko sra me mama opese wo ko kurum akokọ sra wo maame na wo ya akora papa panyin we ya we baabi a watifia dure opese wo ko kurum ko sra wo maame sesai ne mpo opese wo ko kurum ko sra wo maame asanya ha na e wo se wo ba betena bedwendwene ho ha de emframa na me bajintia anya emframa na wo betena ha wo de me wi aduane yam ko na kodidie oi na de wo bia na yenka na mintimi ma wo ma metena ha sa wo begem from ha de fi o ho hye ana ha wo mu se kom ha wo mfiri ha wo but me ka ho ha ni su na wadi kan agya wo nya romantic ba ko prase krokro me ma ba wo nchan at least so me mu na yenko wadi kan de wo se gu achi etwa fa me so awali ebidie ma fa bia bo me bo Roma fat. Father Joseph. Gila yo me bonameto. Meni mo hada. Na menso me wo kromwa ayeka wo ma kromwa wo mnim bibia ontimi eyi mi mfilm. Minim fada po ye pa ye ka so binim obia minim ni ye pa oye mi twetwo mtwo minim ni ye pa na aba ye nche ene se me ba be ma wakwaba na mama mo ene se waba kromwa wo ma Roma asom etuhwa se duhwam no Roma asom de fitimi nananom penso ena wo ma ko Roma mi Roma mu ne ye wo me enti minim Roma wom niema wo mo pene de wo mo penyina minim bibia Roma asom timi de me bra me ho ase papa na Fada Po
So what better papa be a friend of Father Paul? My bet in Jin. Or my bonny dear children. In you. What about any more dear? Many Nasia. Unination. In you. Are you? I saw my uncle. Oh, history the chrome was any history, no. Oh, young children. What about chrome? So your father. Now about chrome, best sir, anybody in the chi. So your father poor. Yes, some one more ba. Yes, some me no ni wa na me wo. Akoya me obana members wa soli ni ma member bi okra bia na ntwene ba roma. Onu no ni mo bia okroma. Me na me twi obi ade ni ba okroma. Me na me twi obi ade ni ba. Enti me de ma sum roma papa na Father Paul de nyambe tuaneka. Nyame pa betuaneka eno mele betuaneka. Hwa ho fama obuo akonya mafaso ayatete mi roma mu na chesa wopekwati kwa bi so ama yani maguase me wukromwa Father me ko roma asom deda ye wo na Father Paul ba se motu na filikesiem se wo mra ne emesom oba ye no yesu ya jije ne so kama sie de anim se mo ma postino ana yesi Father Paul ani obedidi a ye ne yede ba obeko insuo no pa ye ya evi ka nyina aka mi jisusu nyina ne yede kotoka aban nanke ekope unsa Father for the mumpe ka fo ba afo ibi inyo na chese ekoye de ne fa so som se adwene bone woni tirim se wo ba no wayi ni be ma hye ni botom oye ya so oche ska no de atuawo oye ya so oche ska no de atuawo boni afa da di ni okrum Father Paul afa de church members no eno todwe last minute wanyam asole baba ako amanyin sen no wanra gane ngono na akura na fu abodwese because gana nyama che wedie enkodi oboni kura nkeye awo mama ni hunu pa wedi obeka so no na Yesu edome no so be wo awo on the wo blanka sa timi se no me no eye ne so straight into Father mimi die na mi ye Romani papa na sintudua enam so a mimi hu boni a wodi because no otu ane batiem mi hu ni boni nyina no e no plani so obekume into o plani so obekume e di aduane maame enye no melia he no mele manswa enye onu anka mawu mi kwa ni no mele kasa chem se debi aduane tu me de ma akokwa within 5 minutes na akokwa ne ko mabu oh ne man so bedi within 10 minutes ya ne makum nkokwa be 30 nkokwa twam nyina edibi omu nyina awu na mse he ne paitrim osum enti Father me die me obia obasa what me di Father Dabo a unti me di on Matthew din pa what me di Matthew din enchine kanfo no me kromwa na asole ni be peja kola emia akasa jiwa homeyo me pese mi nchilem nti chemu ya na makasa ayo ani amawie Mary obatampe buayen eno Mary buayen Mary obatampe buayen eno Mary buay yeya umwa o Mary yeya umwa o Mary yeya umwa o Mary yeya umwa o Mary enunti buayen eno Mary buayen Father Dabo how was it for Father Dabo a bra Father Paul no ye no hodam no ese Roman niba what two Roman mu no kole wo boss wo Roman mu no kole maybe so wo boss wo Roman ma
Roman. Sese na ye Roman ni. No boss o Roman mo ana. Me de misua no, nse enkola no. Nti me wo be me maame se ene me nana no. Me wo be 6 months 1 year no. Ana wo mudi mi si pam na wo mudi nso gu mi so. Nti me bua so ne wo pan ni mo. No wo show zina. Shamezi. Wo show zina. Se me ka show ma me bra brofum. Roman mu no 1 your baptism. 2 your confirmation. Ono ye wo show den. And 3 your holy matrimony. Oye nyeme bansa. Nti esua no wo bo usua. Wi a na wa show den. E wo Roman mu. Din dia ya shame. Wo show den. Third one ye holy matrimony. No kire e ware wo Roman mu mo show kawa. Nti na obandam na you have the right to receive communion. Oye nyeme bansa. Na se gami bedi father na twa se me wale ansa na maba. Onye dam mampem cha wo father na pere ye no. Ne kwan no one. O Sunday e pere father wo sheda ko wo fie ko hwehwe wo fie ebisa nyema aye. Ansa na owia hu school po ebe kono. Wo hu de wo bo su o Roman mu. Wa hye ozu o Roman mu on ye wi ansa na ko school. Na ko school wi a ansa na prayer aboano aba parish baby aba be serve for some years na we hu de ezibem ewie de o de wotumdi abosibon wo mo na wa show as father ono ntina odru wa ye ma pope onye pope ko ye ma bishops ahodo wo ba be hia na wa hye wonzen wo wi a wo post wo de wa akọ oye parish baby na wa ma akọ ye adwuma tisesi ani de wo kan nyina akọ akosinse target nam de ba minya se medi wachi se Paul ama ma hwe ase no me pese mi medi wachi na me fada bombe hu se yes me ya abode foforo no fada onye ye o Sunday me ntumi san panyifo hu emfa wo be di mechi mane nye ye oh sa atade nde ya pam ya kira akra tele ni bi wo o se ma ya kakran bi wo ho ntono de onye mwa batonya tawo no ni pedua na kasa yenyankopon asodan te kona di ni pedua no be fado sisi ama ye ni pedua no asenen ani kekawa abeka ni pedua no ti fada sisi kwan be so pa mefa metima benwa metimi Roman so metima ya ye ni ye pa Roman so de da makoma so na di communion midi bibia etafla na ewisa oh memene etafla na ewisa memene mensa de na be men na ewisa nsa na mena na etafla nsa na men ade tum techere maso na ma amene ewisa ewisa menwisa because one wisa oye nyakopon ni body na se minim inyo but ni nyina mu no you don't still qualify. Oh Father Hey Mary first order Father Hey Mary first order Father say oh Hail Mary full of grace the Lord is with you. Also blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of your womb Jesus. Holy Mary Mother of God pray for us we sinners. How can I allow you to become father? Sunday, me hana me won a bit to my bahana call a bit to my best ram. Met my baby soon. On the bit to my best summer, but ain't to me yet a dear one shell. Oh, send ye, Mona may someone may call Benny and may she answer the children. May call Benny and Tiano, me nam crying, I met my saying, tag and say. Oh, yes, we in the layer. Wow. As soon as they mean I met my money account. On yaw never to my baby, I may feel about Quana Wapa, and I mean to baby, I mean Driswa, mean Jim, my home and my bread. No, my man, and so one a bay. Men copet, Bibi Mammy banning to Adrian. Ah, wumpo. Ow. I meet men way, me wa faba. Ow. Me wa faba. And the bedroom father. Me wa faba. Not your corner down with her. Me wa faba. Onye me yamba. Me wa faba. The man walker. Me the man way. You, and we own. Okay. May the peace of the Lord be with you in Jesus' mighty name. No, dear. Amen. Father, auntie, Master Coin. Our echo the dampo. Something you may assume you down. You must be in Kawan. When you see your fiends.
Edibana what the man breakfast and a pan. Did you know? When you need banning baby. Okay. And yes, I see a man who are woman. Met Tabasra. Edibana way with the Bremen cotton. It is a pebby today beer. Echo 1 hour is ban. No melon, so the Anakuma with the pa, what did the money maybe? Send their mamma by the moody among one, not talk among one, baby among one. Hey, son, now. Madam, we are. I do my charity, Obiasi, Obiani,